Yamu akwa baby mra Adom TV Badwam dwumadie ye eso shadow so nyame ya Adom match bosumi no mu no fufuo party o fufuo party tim yo hia no wasanka ai tino yamu aboa ye ho nyame ya Adom no de yura match mu apepepe wa munim dia yetumi ye de fufuo party ebebro ti baby awo bia no waba yenim se wotimi tena ofie du fufuo but on say say na abusua na abusua hia said ye tim ye be dia mo afile nkwa be na ape rere nkwan ana ponche ana akokọ ana be katikonto ana katikwan nyine bi fufuo no ye de be ma ope menken ana body fufuo se make o kwado ai o rush nyame ya Adom a match ye simwa nyina e beto nse didi kama enenso radio Adom ye amen scientific herbal and laboratory service penifo about her eno mabedi enkomo Dr. Amin Bonsu anopay echiao adwuma penti eneso aba bebre a ene bebre aberemu ye mo akwa be se bibia aboko de na Dr. Amin ne ho ye de yes nyame adaroma Amen Scientific Herbal Alternative Medical Hospital penyi kwanche for ye Dr. Sheikh Amin Bonsu otiapo etenya me ase yo gidi se sabri o hwede o hwede de that's all hwe ye danase emse said e wo ka no se enam ne so amase sei manfo bebre ena aba ye sector no and o hwe won mo start ya ontimi mboni pa ba ko a umbo Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital edin amanfo bebre na edi ne ho mfaso amanfo no ogusu a edi ne ho emfaso enya ne ho mfaso eno nti we hwa am say ye start afi ye de free house cleaning eba ya amanfo bebre no na eba ye na I think am say last week Monday ena dwumadi edi nyina eba na wiye aminwa ba on say ye kro mo afo no time bia ye bibia no obi a person train last na onim Monday na ye wie dwumadi afi free ho nipa bia no mo ba na na no Friday papa no oni ho nti obae no amanfo bae se ye wie o monko oto di nzo de obatan amanfo ho chese eye na reho afi dano akra amanfo mo bae o beto no ankasa de oso de enye hwe monye mom eno nti manfo a wo na nko ma ba ya pam o say ye wie free screen no o say yen country for say enedua ya 17th year up to 27 1 week I think up to next week Wednesday me dey na me catch say papa me dey ye wie a ye nwie o say enye hwe manfo no ntini e wa and said ye be ho beto o mo no enti obi oba na ye say ye wie free screen na wasa da ne nani na o say ko o say mo wie di a mi ntumi mika so eno nti saafo no a screen ni twam a mo aba Amen mo frɛ mo ba na nka mo beto obi ti say Dr. Ocha na me pamo Dr. Amin Bonsu say mumra so ordina otwe ese ho e de amom nti there's an extension of the free house screening now be ambo this time around the year ese mundi so na mumbra twemu pe papa kakura we die ye be papa o ka se ma ntimi enka bi enso we nko ade se wa ma na o mata mu twem na wo badia ye be sai amo the free house screening no Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital you are standing for a week for month for medin ba wi ye na omo efre no omo ba na ye mo kofi nyina mo bomo dia na mo take advantage of that situation na enade ye nkomo a ye pese ye twetwe no is about effect of diabetes esiche yare ohawa hodo a ekofa ebeja ye nipadua mean ba a lot of times so no on se ye ka diabetes no a se blood glucose level ebe kosro so because after so be didi awie nipadua no be dane nuane no na the maya hoden the energy giving food no nipadua no see in the form of glucose nti fufuo party ya ebe baso match odi fufuo no a ahoden a obenya ode bekwa akoye wadwuma no se o mesin o se carpenter o se construct bibia be no sa fufuo no banche no ni we na ewom no the carbohydrates na ma energy
na enam say energy no unuse ne pre-continue nipadua no sie bi in the form of glucose ti ugu so awo ye adwuma no pa no akopem anwumre no na e release energy no ma wo kakran abra the pancreas na secrete insulin to act on the glucose to change them into what we call adenosine triphosphates, ATP. That is the energy that the body needs to thrive. So that is what goes on in the system. Now, so how ba na pancreas ni nye juma yi intimin secrete insulin ya time bi abon na blood glucose level no cholesterol. To be kwa ya sabi e be check your sugar no. Yes, so sugar no cholesterol. Now, sugar ni omu ahodo bebre. But they very common type 2 diabetes. And no, and a yen, bones will be over bass so new hobby, but only no, a break on him no, yes, when ya a diabetes. Now, so diabetes is a back nipedian so. What are some of the effects? Ye big nipedians and none and ye come once. Effect a big nipedian so a baby. Because if you look at some of the effects of diabetes, a diabetes nipedian so a baby. And a business saying, yedi kan diabetes etimi affect your sight yeni. Now these sugars no a cholesterol, what happens in say your free be optic nerve e wo yetiko ha yadwen nem e ba yetiko ha nti wo say start say affect this optic nerve no and it take information from the brain e ma yetimi ehu ade. Now what happens in your system no yadwen in the control bibia, which includes our sight. To answer the behu ade no, adwen no and a be interpreting information through this optic nerve na boa ama yetimi ehu ade. You differentiate what is red, what is black, and then the keka ho nyina. Now, sugar equals bebre e affect this optic nerve. As a result no, e be affect your sight. To bon say man for more diabetes and e be start to say henene so aye ne wisi. We will as a folk, as a beer in wusie bi and a winning so afi bedru baby no colors no kronti mean differentiate ni ye afi bo nse bedru baby obi ba ohun ne soro ohun no form obi obehu e form ohun ne soro edidimu a utira koye yi a ebetimi akofa enifra ede abeto ye ni pedians. Now we no for what diabetes affect your nerves a lot, not just the optic nerve. Timi nwa ba obehu sisi ano sabi wono mo mfia kwanimu kakra no oyi ni pedu bia free esiwa obanwe bia emunum no mo complain problems it say asempane bi won wo ni pedie no asa no ho hyehye no inside me yes stiff inside me 83 enom ne de keka ho. All these are as a result of the nerves, especially when the peripheral nerves are involved. The ba yenam ni yenam the name etimi ye ni dudu enom ne de keka ho. Sa peripheral nerves and as nerves say e affected that e betimi ye didimu akodru baby bon say bia on sakra na ntimi enya adwuma bi bon bia nanim na sabi na no achia nanim fa enya adwuma, and at some point etimi present it say bi obi o nya stroke kra na nso so enya stroke eye nerves no na sa de amekan bon say bedidimu betimi adru baby obi ho e bia ontimi nso ade de bia na nsai na ewo so checking and I say neuropathic disorders are diabetes betimi akofa ede abeto ye ni pedias. Afenso so diabetes affects your kidney a lot. Diabetes affects our kidneys, what we call diabetic nephropathy. A lot of kidney problems are as a result of uncontrolled sugar levels in our bladder. Etimi kofa kidney problems akese ede beto ye ni pedian so. Oni mi nyina be ya dwen se krom ha yete ha obeti se yese dialysis center enya djuma. Dialysis center ya close no enipa no dos eno nti time bia abomoden se o kidney no obebo ho ban. Se wo utira koye na o ha oba ho a nsunsu aso ade beba no eye kese. Eno nti no diabetes betimi akofa sa ha no. Ye wo yenwia no mema bebiri asabi o mo mema sam aye basa as a result of diabetes. Diabetes no se ba na wam pa na opu mesibire yi wam ba baby to say be amen scientific herbal hospital na ya hwe de am fa ma wo sabi o mema sam ebetimi aye basa sanso na uye no free wa
diabetes kroyati me kofa akoma mu ha wahodo ebeti nipadua so including hypertension and cardiac related conditions no mni ade diabetes ekofa stroke ba amanfo bebre anya stroke as a result of diabetes and no so the effects of diabetes ewe nipadua no so a ade se hu ye papa and amanfo bebre ekosa tibianum obi ekro betu no kra enguda beheno ni akotwa ne nan ne ene de keka eno nti ye besere so diabetes ni nyina no most of them especially the type 2 no most of them no ya na yensu ene yenban ene nam so a ekofa ede eba nti ye bebo modern na ya hwe hu so ye didie mu ye exercise especially ko say diabetes ni bi ebu abusua num kra dia na ye extra cautious said ye be ya ohaw no enye de emba but wa wutie me ana wa wo hwe me anope ya diabetes ni bi ebu ni pedua no so a ni control na ye den wa try ya enkoyi no ye ba bi ba kope ena me kanfo ede ama eno ena ye Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital udu ya she ya nyame ada o manyame nam ye so ama manfo ananka omoda insulin so se o mo mfa insulin biem ebi ebedu ba bi edro kra onnum biem nanso so akwankire ne niom entity e de be ma no be ma osuga no aye kama enti hwehwe Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital e cha kwan o mamu amantem bia obekoso ya she no bi o enkran ye nkrabata ne ye mi no dome Senate Flats oko trained again so ena eye Lashibi Klagon aka kakra no odru eye Ashama Underbridge no ehon so ya share ba ko ho free your number si ewo 0244 227 192 0244 227 192 afenso 0245 275 254 0245 275 254 and then the total is 0207 229 505 0207 229 505. Offer number Simobia on Sabeka Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Now ni Eddie and Kita home. That's it. Said the medical kind of free house screening no so extending for a week. That's this time. And Amen Scientific na yete one more and kind Dr. Oche and I'll tell you that almost a powerful number so now the show dream biano. Now no more din komo admission koso St Andrew Senior High School to medofu trimi kasi sie ya wofo ne abatan yemfa ye mofra no enko St Andrew Senior High School 1 to 3 nti fanebra board no ho hostel ho nti so pe board e de beto ho hostel so a ni nyina no ya ye nhehye no ewo St Andrews Senior High School nti awofo mo ani nye won totontoto frɛ won sesia na wo mo ewie St Andrews no wo wo mo wase result na wo say yes ya kyerɛ won made no won mo so adisun konim ebi wo man kesim ni we de bia se sama dunkwa onofe sehua sanwe so ene enkran frɛ St Andrews Senior High School was 0244 696911 0244 696911 and 0207 891-004 0207 891-004 na woni St Andrew Senior High School penifo edi enkommo de adu so ye busua ni adofo edi won awodanti yen wish wo mo happy birthday nkoma Brooklyn Chum adepa na yede efre no Brooklyn Chum happy birthday eradi shrawo eradi nyo kese no mausun fra dum kwa dum na me hwese Brooklyn picture no beba aha oba pa ona da so no happy birthday Brooklyn Chum yami shrawo papa sanso na happy birthday nko Emma Jennifer Opoku happy birthday koma Jennifer ene Jennifer nya 40 years 40th birthday erade shrawo na wonya okese kwesi obeye kese pa Afe happy birthday Isaac Kwabna Nomanyo Jr. Happy birthday Isaac Kwabna Nomanyo Jr. Yeah, you too. Erade show. Erade ma onye kese ma osunfra dumu enko adumu no nyi erade nkekan bia mfru mu omie wadwen mo pa. Sanso na happy birthday nkoma Ebenezer Edu Mensa aka Apata Kofi. Ono ne da so no swag dey different. Happy birthday. Erade show. Erade nyo kese na omie
show fancy ma wo dwuma sam nko animo pa afe oba panini Nana Afrakoma the second kwemada awo akwamu traditional area Nana wonkwaso Nana pia wo happy birthday Erade Nshraw Erade nyo kese na omo ahenie mu emrenyam emu ntirenya kakra Erade Nshraw papa Nana Afrakoma the second kwemada akwamu oneda soro Nana pia onkwaso de edu so no ahosepe etoaso medi afia abankwa tamaklo ni ewi ahosepe akwasi beba de asemidika ebetoaso koso amu afidie na Adom TV fi se wazoye yedase